muriko muranyumviriza ndabazana ijambo ry'Imana. Ni ijambo riri mu gitabo ca Yeremiya igice 4 ku murongo wa 28. Yesu nashimwe cyane. Yeremiya igice 4 ku murongo wa 28. Uwera wabera nabagire neza. Yesu Kristo araje. Bene data muriko muranyumviriza, Yesu Kristo araje. Buri muntu nukuri narekane n'ibyo arimo bibi maze amwitegurire. Aje guhemba no guhana. Umwami Yesu araje. Aje guhemba no guhana. Haleluya. Musore, mupapa, mumama, mukobwa, ibyo uri murabizi, ibyo uri muragendera murabizi, ni wowe wiyizi n'umutima wawe. Reka nakubwira ngo niwitegure, Yesu Kristo araje guhemba, akabaje no guhana. Rero mwene data, ibyo uri murakora byose wari ukwiye gufata iryo jambo nka nkama ukarishira muri ntibate mu mutima wawe, ukayisha no mu bitekerezo byawe, ukaguma uritekerezaho ku mwami Yesu aje. Niwaguma uritekerezaho bizagufasha kwirinda ibyaha, bizagufasha. Ariko niwafata iryo jambo ukarisohora muri wowe, mbese ntabwo uzigera wirinda icyaha. Ariko noneho mwene data wari ukwiye kurifata ukaribika muri wowe, kubera ko umwami Yesu aje, bizagufasha cyane. Yesu Kristo araje. Dusome ijambo ry'Imana. Dusome mu izina rya Yesu. Kubw'ibyo isi izogandara n'ijuru ryiraburanirwe, kuko mbivuze kandi mbimaramaje. Sinzokwigarura canke ngo nihindukize. Subiremwo. Kubw'ibyo isi izogandara n'ijuru ryiraburanirwe, kuko mbivuze kandi mbimaramaje. Sinzokwigarura canke ngo nihindukize. Amen. Iri ni ijambo ry'Imana. Isi izogandara. Isi izogandara. Isi muramenya nimba bivuze isi, uramenya ko iriko iravuga bariya bari mwisi. Bariya bari mwisi bazogandara. Bene data muriko muranyumviriza, buriya muravyinata. Iyo ijambo rije ribaburira ntabwo murifata nka nkama. Iyo ijambo rije ribabwiriza, ribaburira, kandi ari n'ijambo ry'ubuhanuzi, ntabwo muryitaho. Ntimuryitaho. Mugira ngo ni bya bindi. Ariko reka ndabwire bene data, ijambo riguma rivurwa. Ubuhanuzi buguma buvurwa. Ubuhanuzi buguma buvurwa. Mwebwe mukagira ngo ni bya bindi. Ariko reka ndabwire ngo Imana ifitiye isi umujinya. Irafitiye isi umujinya. Ifitiye isi umujinya. Ibyaha birimo birakorekera ahangaha, ni ibyaha bibi. Imana yankana n'iki? N'icyaha. Imana iranga icyaha. Iyo irimo irabona abantu bitwa ngo n'abakristo, ngo babatijwe mu mazi menshi, ikabona ukuntu barimo barambara ubusa, bagwiza ubusambanyi. Uko kwambara ubusa cyane kugwiza ubusambanyi mw'isi, kubera ko umugore cyangwa umukobwa, umugabo cyangwa umusore azababona bambaye ubusa, bazaca bagira iki? Babaza babinjijemo ubushakanyi. Usange basore n'abagabo ariko baragikora, rimwe barisambanya ndi rimwe barasambana. Bene data, ibyaha by'ubusambanyi byuzuye mw'isi, ibyaha by'ubutinganyi byuzuye mw'isi, ibyaha by'ubujura biruzuye, ibyaha by'uburyaryi, ibyaha bitandukanye mbese byuzuye mw'isi. Uko tumvira Imana kuzuye mw'isi, birimwo birakorwa n'abaki, birimwo birakorwa n'abantu bavuga ngo baramenye Imana. Icyo ngicyo ni ikintu kibabaje Imana, kubona umuntu avuga ngo ndi umukristo ari warimwo arakora ibyaha, ugasanga niwe musambanyi, ugasanga niwe mujura, ugasanga niwe arimwo arambara ubusa, ugasanga niwe
arihindagura umuntu bavuga ko yamenye Imana. Imana iraje guhana kandi izabahana abantu banze kumva, abantu bitwa ngo n'abakristo atari bo, abantu b'indyarya abo bose Imana izabarandura. Murazi ko Imana yo mu ijuru idakeneye ikintu cyitwa icyaha, ariko muriko murabiririmbana, muriko murabivugana ubutumwa bwiza, muriko murabidiakonana, mbese ibyaha muriko murabikorana umurimo w'Imana. Hanyuma ngo Imana iri mu ijuru ngo ize ibarebe inezerwe. Izanezerwa gute kandi bona abantu ngo barakijirwa aribo barimo barayihakana, bayitaye kure, bayishize kure, kandi nta n'isoni banafite, bakaguma bakora umurimo witirirwa izina ry'Imana, umurimo w'Imana, umurimo w'Imana, bazi ko bari mu byaha, bazi ko bari bakwiye kugenda bakihana, bakabanza bakihana, bagatandukana n'ibibi, bagatandukana nabyo, hanyuma akaba ariho baza gukora umurimo w'Imana. Umuntu arazi ko ari umusambanyi akaguma akora umurimo w'Imana, kwihanura, kuvuga ngo reka manze ndeke gukora umurimo, hanyuma manze ngiye gusenga Imana, ngiye kuyisaba imbabazi kubera ko nayicumuye ko. Naho ubundi urimo urakora umurimo w'Imana ufite ibyaha nta kamaro, urimo urayitera iseseme, urimo urayizamurira iki? Umujinya. Iyo irimo irakureba, ikareba ukuntu urimo uraririmba wambaye ubusa, kwambara ukikwiza byarabananiye, reka da, imyenda ibakwiye muragenda mukayicaho, mbese mukagenda kugura, mbese imyenda itabakwiye, kandi imyenda ibakwihari. Imyenda ibakwihari mwabakobwa n'abamama, mukambara amanuzenye, imyenda yerekana amabere, ibitugu, imyenda igaragaza ibitugu, mukagenda mu nzu y'Imana, kabisa atari isoni mufite. Bene data ndabwira, ibyo ngibyo muri murakora izabasubiza ku mutwe, kandi Imana iraje ntabwo izaceceka, ntabwo izaguma icecetse. Imana izaceceka, ifitiye umujinya isi. Imana ije kurandura isi mu bihe biza n'ibihe bibi. Bino bihe biriko biraza n'ibihe bibi. Imana ifite umujinya, kabisa. Imana ifite umujinya. Haleluya. Ni nayo mpamvu umuntu ari wese ari mwarumviza zino message akwiye guhinduka rwose, agahinduka. Niba ari umuntu abivangavanga akareka kubivangavanga, niba ari umuntu azi ko abivangavanga akareka kubivangavanga, naho ubundi umwami Yesu araje. Bene data, Imana yo mu ijuru irimo irababurira inyuze mu bakozi bayo, irimo irababurira. N'ubu ngubu irimo irababurira. Wa mukobwa wirimo irakuburira, wa mugabo wirimo irakuburira, wa musore wirimo irakuburira, wa mumama wirimo irakuburira, irimo irakuburira kugira ngo utandukane n'igihe cyitwa icyaha. Tandukana n'ubwo bushakanye, tandukana n'uko kwikinisha kwawe, wikinisha buri munsi, wikinisha buri joro, uva gusenga ugacushikira mu cyumba cyawe, ukava gusenga ugashikira muri dushe, ukava gusenga ugashikira ukababiruka kabisa igiye kwikinisha. Wumviriza, urimo uraburirwa ngo tandukana n'uko kwikinisha kwawe. Abantu basi ugasanga barimo barikinisha, umugabo arikinisha cyangwa umugore akikinisha. Bene data, reka ndababwira, ibyo byaha muriko murakorera mu mpisho, ibyo byaha ibyo umenye ko Imana ibizi, Imana irabizi. Imana imwe irabireba ukunguku, izabibasubiza ku mutwe, ibyo byose muriko murakora bibaza Imana.
bene data, mwari mukwiye kuba abakristo mukareka kubaza Imana, ariko mwebwe muriko muriyobora. Iyo mushaka niyo muja, ibyo mushaka kurya nibyo murya, ibyo mushaka nibyo munywa, mbese ibyo mushaka kwambara nibyo mwambara. Nta muntu n'umwe ariko aremera kuyoborwa n'Uwiteka, nta muntu n'umwe arimo aremera kuyoborwa n'Umwuka Wera. Reka da, buri muntu arimo ariyobora. Muriko muranywa inzoga muzita ngo ni juice, muriko muranywa inzoga muzita ngo na majuice. Bene data, murabasinzi, mukavuga ubutumwa murabasinzi, abandi bagahanura murabasinzi. Umuntu aganura yakubise kamwe yakavanze n'iki, yakavanze ni soda, yafashe inzoga ni juice akavanga, yafashe inzoga ni soda akavanga, akanywa bivangatiranye, akabinwa akabigotomera, hanyuma agacavanga agafata biragenda guhanura, agenda kuvuga ubutumwa, agenda kuririmba. Ariko we ibyo byose muriko murakora Imana irabizi bene data. Ariko reka nabwira ngo igiye kubishira hagaragara, igiye kubishira hagaragara. We wa musinzi we uri muranyumviriza, ibyo ngibyo byose murakora Imana igiye kubishira hagaragara, gusa bibone. Mukwiye kwihana, mukwiye gutandukana n'icyaha icyo ari cyo cyose. Haleluya bene data, kubera ko muriko muranga gukora iby'Imana ibabwiye, mukanga gutandukana n'ibyaha, ibyo ngibyo nyene nibyo biriko birabakurira iki? Akaga. Biriko birabakurira iki? Ingorane. Kutumvira Imana. Uko kutumvira Imana kwanyu niko kugiye kubakura mu isi, kubica neza. Mwari mukwiye kumvira Imana. Imana yatumye Sawuli ngo agende mu Amaleki, agende kwica Abamaleki bose, abica bakureho abana, iminja, abagore, abagabo, abakobwa, abasore, bose arandure nibyo batunze byose bitungano byose, ngo yica arandure. Ariko ikintu Sawuli yakoze ikintu Imana yarababaje Imana. Ibyo Imana yamubwiye sibyo yakoze. Yaciye yinja mu bintu byiza yabiziguriza, agera n'umwami wabo Agagi aramuziguriza, amushaka uruhande, mbese amushaka uruhande. Mu bicwa ntiyabishizemwo. Reka da, kandi Imana yamubwiye ngo arandure ibintu byose abikure. Byose abikura. Ariko Sawuli yaciye yifata ibintu byiza ashira hariya shaho, byiza ashira hariya, byose byiza ashira hariya ntiyabyica. Ibyo ngibyo yakoze byamukururiye akaga. Imana yarababajwe n'ibyo Sawuli akoze, kandi Imana yamutumye ngo agende akureho byose abyice. Atayikuraho n'umwami wabo Agagi, aramuziguriza, aramushira hariya ku ruhande ntiyamwica. Kandi Imana yavuze ngo yice byose, impinja byose, abagore babo bose, abana babo bose abice. Bene data, Sawuli yarahuye n'ibibazo bikomeye. Umwami Sawuli ibibazo bikomeye yahuye nabyo nuko yanze kumvira Imana. Namwe mwanze kumvira Imana, mugiye guhura n'ibibazo bikomeye. Namwe mwanze kumvira Imana, Imana iguma ibaburira, Imana ibabura ngo mureke kwihindagura. Mwaranze, mureke gushira ibintu by'ibinyamahanga ku mibiri yanyu. Mwaranze, muguma mubishirako, mwambura amapataro, mugira ibikamarangi biki byose mwishirako, ibisuko mushira ku mutwe, ibipfuye byose byikuze mubyishirako. Kandi muzi ko uyo mibiri yanyu ari inzu y'Umwuka Wera, inzu y'Umwuka Wera. Ariko ntimubishire mu mutwe, ntimubishire no bitekerezo byanyu. Iyo mibiri yanyu ni inzu y'Umwuka Wera. Sinzi igituma rero mufata ibintu by'igirwamana mukanda kwiyo mibiri yanyu. Mwari mukwiye kwihana. Nimwihane,
ibyo bintu Sawuli, umwami Sawuli yakoze ugira ngo Imana iramubabariye? Ntiyigeze imubabarira. Ibyo ngibyo nyine byatumye Imana igira iki? Imukura ku ngoma. Nubwo yagira iki? Nubwo yagumye ari umwami, ariko Imana ntibari kumwe, yari yaragiye. Ni nako n'ubimeze, umupasiteri aguma ari umupasiteri, Imana batari kumwe. Abahanuzi bagumahana ari kubera impano zo bafite zo kubona, yamara Imana agiye kera. Ntabwo bahanura kubera ko Imana bari kumwe. Imana agiye kera kubera ibyaha bakora, ntibari kumwe n'Imana. Abaririmbyi bakaririmba kandi Imana itabarimwo. Insengero nyinshi Imana ntizirimwo. Bakagira ngo bari kwaririmba Imana aho Imana ntirimwo. Kubera iki? Kubera ibyo bakoze. Umwami Sawuli yagumye atwara kabisa, yagumye atwara abantu b'Imana, yamara Imana bitari kumwe. Imana yaragiye. Ni nako kino gihe bimeze. Bene data muriko muranyumviriza. Benshi barimwo baratwara amatorero, abandi barimwo baririmba ndemwadakona, Imana itabarimwo yaragiye kabisa. Abandi barimwo barahanura kubw'impano. Imana iragenda ikagusigira impano zawe. Imana iragenda ikagusigira impano yo kuvuga ubutumwa, impano yo kureba, ukagumureba, ukagumuhanura, mbese kandi ibyo hanuye abantu ibintu bigasora. Kandi kubera iki? Kubera impano ufite, impano zo kubona, impano zo guhanura umuntu bigashora. Iyo mpano Imana yayitwaye, ariko Imana y'ubwayo yarigiriye. Ntimuri kumwe. Kubera ibyo muriko murakora bibi. Kubera ibyaha muriko murakora. Bene data, mwari mukwiye guhindukirira Imana, mukava kuri iyo mwagiye mugahindukirira Imana, kugira ngo Imana ibagire neza, kugira ngo Imana ibabarire. Niyo mudashaka kugira iki, niba mudashaka kugaruka ku Mana, ndababwiza ukuri, muragowe, muragiye murapfuye karabaye. Imana izaguma ibihanganiye. Ibyo byaha byanyu nibyo biriko biratuma Imana ibabara, kandi nabyo biriko biratuma Imana iza mu isi kugira iki? Gutikagura isi, gukubita isi. Muhumure, Imana iraje. Imana iraje mu isi, ije gukubitagura isi. Mu gihe kiri imbere n'igihe kibi, bene data we, murekuza mu mufyinata. Bino bihe bitwimirije ibingibi biri imbere n'ibihe bibi. Imana ije gukubita we. Imana ije gukubita. Nimwihane muve mu byaha. Tugiye gusenga Imana. Buri muntu ariyizi uko ari. Buri muntu uko ari karagenda arakuzi. Mukwiye kugira iki? Mukwiye kwihana. Data, mu izina rya Yesu, ndagushimiye kubw'aya magambo. Ndakwinginze Uwera w'abera yaherekeze, kugira ngo Mwami Yesu agende mu mitima y'abantu, agende agice akoze mu mitima y'abantu. Urakoze Yesu Kristo. Ni mu izina rya Yesu Kristo, Nazareti. Amen.